Peter Villa, dus toch wel een droes met pahuis en al, mosse. Huitel. Huitel, ja. Huiteladen. Huitel ranai. Ja, maar we kilade, amzo huiteladen. Non. Non. Huitelera. Huitela. Ja. Non, huiteladen vi binde for de hel nigil bevin la boa papa kaya. Vi greu huiteladen, med dat gomosse kan, aga ki abel respont a vintri mos kan a diskan vi vintroidu. Ja, huitela go biziet. Ja. En dan huiteladen. En rawa huiteladen. Ah. A brame bo non ga la boschet, ba kischen le mig wa la boschet laken tan. Non, nik mos wa han de gonte de ha gomma sammen. Kuloun wa libead neis varnugen viseos wa laken tan batei a firm baskrinik. A la ha triboyong. A rewa tost a résistance, soupçon loin vitu a résistance a oin la ga bosch. A go plariong wa deut ga o moto deus bo skrinik te la ti dut. Tre kischen lemek ba an tin tram ba lemek la mo a ostlier kischen a pont. Deut lard ewe a bosch et laken tan. A pod an tin a greu huiteladen a medaden a bevi o huiteladen baki a mos oazin dont de vel gen wa a résistante vi baki ar gin 2 kilometer han. Revi kuske den de hunde. Maar was zien de quoi. Medal was sans dont larte. A medal wa et lart. Den be oui la wa resistante den me do petriden. Me a vi trous be ganra den be gozi de ze gwishbe. A medal wa et an agwel por a firm lam via dosigen su tuda na laton. An razin fi dosigen wa resistante kuske da. Ja a main. Lade mont bon les mecs dustu. E wa bochet. A won du traye lost a hwat. An an gad ba keer o 9 minut rog a bochet. A bochet oag a kamion o a rem o var droat. A ten va a hamion o dremete na bochet mez o en ten va an a rem jech a reva o pe a revles mez. A urzam o a eo prestre an amerikant non gaut kap fe a ze o zindu va o gis. A hamion o alman so e kuit ga o dut var o pe tut bles vel na ingal hag a resistant so et duot treuz a c'hoaj o a treuz pontrol karnet a de duot gut en o a resistant del. Toen trouw a gret re huiteladen. Men ni wa brevet tout de gar karais wa ke. Ti wa brevet tout gar karais ni wan dut bon vel. A wan dut dapen nen don te bris. Ja men dra non amerikant. Non allemant wa berok. Rok. Ja boabe evacu tout karais bo kasen dut kuit l'exode. Ja Tout karais. Tout karais ja bio wa dut allemant de zeve karais. A gar tout wa be brevet tout zo gen neve tout en dro. Ja. A wan dut a gar a pes wan bro. Wa reo. Ni wan ba magwil. Ja. Ti wa brevet da hos. Men dra wa en 44 memestra. Mais brevet de bit met David. Brevet. Ja, brevet wa yan gar karais wa brevet tout on wa bombarde tout. ja, bombarde. Mais mes années neve goud a Bresel. A me zad wa tre de ludiak de gasten allemant de rok. A pi wa duten dro an een kena. Kai wach. A grevet a mach bekend pi wa duten dro. Va pouloun wa betude gahar. Kastroud allemant treskel de ludeak. Da muskled. Ja. Ba me zad wa beda. A boanye eiskar dus pouloun a o pot wa kosa ve real wa tud neve dime tud jog tout bugoal vin de barrière. A gan wa kosa a hin a lart boyo ba ludeak na la mejo mon kodama. Wa deut a ye a ga igar. A chaud. A bo deut a ye a bo gwell a wa i han tout dun a jonge la real wa mao. La wa la la real tout. A wa chom te gouske pi wa en ki kap don kin quoi. Non. Brevet tout. Ja. Ja, grevet a widen an kin an en trakas. An dra an di wa krugud nau ba re lamprat just oar. Ja. Une quoi? Nau. A wan haret deus alg a pont ba kischen kareiz am en wan en kente. Le dain, wa. A goud wan haret ba rue des Martyrs. Pen a ben la moitud krugud wan haret blande de vel. Dam dan dut de vel pesamol get. A de vel peta hot. A me gouzi wa get real wa de tram dur kam nu. Ja, pi gen ni o bive e wan kast vel ne. Ja, me chante un dra, me moi do kam mo ke de krug. 1000 roskijou. Ja, 1000 roskijou, ja. Beke den wan dut. A wam kast se di ni a bakervaz na wam kast di. Ja, an a makle vi kasten dut de vel. A de vel pesamol vi gete. A meme lan ma ve o brezelal. Men nu ko petering met memske dam o brezelal a mosken. A foaz wa jong da mas quoi. Men me wa jonga. Men change mus. Men dra zo de vel gwal $10 te $10 o ivin o treit tem mal ya spinit o yo. A me drama vi batir ego me sklezi deka dekwegel Ja. Tun du la mer mol. Ah ja, me muskled. Ja.
Ah ja, me la den ze bij mij. Oh, met mijn haar of wat, hè?